ita, isagot mi kada kayo ti istorya anapauluan. Tipan na kaispal ni Maria Teresa. Tampok itang aldaw itipan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama anapauluan. Alipog ko! Kasapulak man ang tinapinta sa babae. Mawawak una itinapinta sa babae. Wan, amo demon. Agsapulak itinapintas a babae. Daytay kaubingan na ti datagyo kanya. Wan, amo. Kasta ti kayat ko kan ka, Virga. Amin akayat ko, tungpalam. Iti kasta, ikan kamatitiado a kwarta. Wan, amo demon. Kat babaan ti kwarta nga ititad mo kanya. Ad-ad dapay ang pumintas, ha? Wen, Virga, isungaro ta nakapimpintas ka. Agyaman na, amo demon. Iso nga ita, isapulan na kiti karisabong nga babae. Taytay na pintas. Wan, amo demon. Anong, agdakiwas tayo ita. Kat agsapol tayo itinapintas abalasang. Tay kaub-ubingan na, kan kalaslasbangan na. Wenber ka, matungpal. Naskan aday tayo napintas. Iso asiguraduan tayo anapintas ti idatag tayo. Wana, rumor tayo nga rodan. Kat agsapol tayo itinapintas abalasang. Dayta tiga po na ngayon may tayo ti daytoy alugar, apong. Mayat mat daytoy alugar Pasig agrin ti makita. Awan tinakalbo bantay. Wana pong. Kada misyon mo ditoy. Ngam kasano ang matakwatan ta dayta? Dayta titakwatan ta, apong. Kasla na ulit daytoy a sitwasyon, apong. Ngam sabali lang nga lugar. Anya? Drug addict ti lalaki ang nakita iti parparmatak. Agar aramat iti droga? Wana pong. Kun addan pinatay na babae. Anya? Killer pay? Wana pong. May kayo. Ituloy tayo tumagna. Un apo. Naimbag nga orasyon, apo? Kastamat, ma'am. Anya ti maipaay me, balasang ko. Umayak ag-recruit iti agtrabaho iti may sa a factory. Taga syudadak. Ah, Kas makita kat napintas ka, ading. Anya tinagan mo? Maria Teresa. Maria Teresa. Maibagay launay kan katinagan mo. No kayat mo, awisan ka, Maria Teresa. Tadakkel ti sweldo ditoy. Kat masiguradok aguminawa ti biyagyo. Kanday ti kalapaw yo, sigurado mapatarimaan nyo pa'y. Kan mapadakkel nyo pa'y. Kasta ka di, ma'am? Juan, Maria Teresa. Agad-adal ka kadipay? Saanan, ma'am? Taawanan ti kwartami. No kasta nga rod, sumurot kan kanyak, Maria Teresa. Sigurado, maituloy mo matlaang ti panagadal mo. Takas itinakon-akon, dakkel ti sweldo ditoy. Ejay ka di syudad dayta, ma'am. Wala na, ngam di kayagdanag. Gaputa ka na yun nga agawid to ditoy. Sige, nanang. Palubusan na kon. Tapadasag ti makigasang-gasa. Ha? Sa dino ti pagturungan tayo? Danga, di kan agdamag pa'y. Ha? Apay akas ti matan. Adla pa ito alalaki. Kakaduami dito yung kotse. Ayos. Nakamaniti bonus tayo ka ni Amo. Una! Kwarta man na nakatangkatan. Una,
Iso anas ken nga agtulnog tayo kin ni amo. Iti kasta, adulat ta ti kwarta tayo. Asidag tayon iti mansyon ni amo. Sa dino ti pangipalan nyo kanyak. Agulimakan ko nakmat. Maamwam tulat ta, no sa dino ti papanan tayo. Kunam at trabaho ti pangipanam kanyak. Ngam, sabalin samot ng ti papanan tayo. Agulimakan, tamangan numatibab kapay. Apo, sikan ti makaammo kadag iti tao dito ruwar. Siyak ti mangispal iti babae. Wan apo. Sige, makaammo ka nga roden. Ta sumre ka kundi ta mansyon. Mala, sumrekan. Wana po. Nagpintas ka na palasa. Kat bagay mo launay, day tayong pasot yun ka ni Virga. Naglapsat ka. Anya ti aramidam kanyak. Pagbalinan ka nga abalbalay ko. Maria Teresa. Gamsak pa na. Oh my God, agaramat na pa iti droga. Tapno naragragsak. Anya? Saan? Saan? Tudukan ka iti droga. Tapno naragragsak. Paruran na titoy! Magasim! Saan ka makaruwar dito? Matay ka pa. Sakbay makalibas ka. Akas kadagiti mo na babae. Anagay ayama. Saan? Kasi nakuma! Maria Teresa. Napintas ka. Sikan ti kapintasan kay datag kanyak ni Virga. Kasi hindi nagpag-aramidan iti dakas! Saan? Oh my God! Tutukan kay ti droga. Saan? Diyak kaya! Saan ka makalisi? Ibatam na ta droga! At sino ka? Tulungan ako ma! Ang pangasim! Ibatam da ita babae! Tulungan na! At sino ka? Aman na kibya. Kan apaya nakastrag ka dito ay. Tipaltok ka. At timatag! Natamaan ti mata na iti bala to'y palsuot ko. Sige, pag angawan tayo dahi talakay. Wan. Labusan tayo! Ikatong tayo kami na pagan-anay na. Wan, sige. Ay, saan? Bastos kayo Ay, da kayo dakas at tao. Nagawan sursuro yo. Ha, Oh my God, nong! Talabusan to tayo tayo! tay tati ko na yo Iya! Nakasukas daw. Kinagtaram ti kaduhakit. Naipulasit ti dadayo. Ha, si Kamet. Iya! Ha, kasta ti may parbeng kada kayo. Saan da na makatakdar? Ay, surutak. Alaak dagiti paltog da. Aday ta. Igem kon dagiti paltog yo. Ha. Awan gayam gaway yo. Ken maysa. Saan kayo na makatakder pay? Kaputad dan samet na tokol at tulang yo. Agbalina na bulsak ti may sa amatam, lalaki. Gapuday ta iti kinadakas mo. Saan ang mabalin? Patayin ka! Paltugan ka! Yeah! Paltog ko. Natnagan ti paltog mo, lalaki. Di ka aggunay iti dakes. No di mo kaya't apalso utak pa iti may sa amatam. Kat intaramenten abulsek ka. Babae, Siyak? wen, pidutam day tapaltog di tabatog mo. Darasan. Wan. Ita, ipaturong mo ken kuana. Wan. No agkuti, kalbitam lang day tagatilyo na. Wan. Ang mga numakalbit mo, Maria Teresa. Di mo kalkalbitan, No aggaraw,
Kalbito mon day tapaltog. Wan! Mangkita aklang ititali, apang irakad takan kwa na. No kasta, nakarakadin ti lalaki, agilos. Wena pong. Adda pa'y babae akadwada. Iso tinangyag kanyak ditoy. Sa dino ti ayan na. Diyak amo. Nakapaturong ka na kayo ti paltog ko. Di kay agtignay iti dakas. Iso ka di tibagbagang. Wan, manong. Anya ti panggapyo? Tadda kayo ditoy? Tapno tiliwan da kayo. Gapo iti kinadakas yo. Anya? Di kay agtignay iti dakas. Paltugan kayo. Napnag ti paltog na. Apong, irakad mo day ta babae. Wan apok! Diyak makarumpak dito eh. Asino day jay lalaki? Apa yan naglaing? Inrakad nag dito eh. Kadyak makarukat. May ka babae. Patanda! Idisod ako! Idiso ka na. Ha? Buisit ka lakay! Ikatamdag iti nakagalot iti saka kan imak! Dita ka. Urayin nyo dagiti pulis, amang sukon kada kayo. Kastagayam ti si Bubukol ang napasamak. Naimbaglangan tawan ti dakas ang napasamakan ka, Maria Teresa. Agyaman nagtadda ka ng ispal kanyak. Wen, kat umayon dagiti pulis amang sukon ka dagiti dakas at a tao. Agyaman unay. Naimbaglangan tadda kayo. Tano saan? May saak kumamot a pinatay day di lalaki. Takunan a pinatay na dagiti imunan a babae a nagayayaman na. Isuarong banglang ang may balod. Amin da apok. Uray dagiti dua lalaki a kinugtarak. Sirarakad damot ita. Mairaman da may balod. Tagpapadada adakes. Wen apong, madamdama pa'y, umayon dagiti pulis. Dagiti pulis. Dagiti awanan bain at tao? Asino at talaga dagijay? Kas dala superhero anang ispalkin ni Maria Teresa? Saan na mabalinda ito eh? Diyak kaya ti may balod. Awan mabalinta, amo. Saan ta makarukat? Apok. Awanin ti tao dito'y a mansyon. Impanaw idan dagiti pulis. Wen apong, ngamsak ba pumanaw tayo ti daytoy a mansyon? Agsuki matapay. Ang mga no adda dagiti na ilang mga droga, kanda dumapay. Wan apok. Maria Teresa, di kagdanag. Itulod da kantoy di balayo. Uwan manong. Agyaman unay. Kasano ngayon apok? Agsublita ni jay tirad-tirad. Uno agawid ta iti balay ta ijay patad. Mapantay ti balay tayo di patad, apong. Sige ah. Ay! Adanadlaw ko apok. Napintas ni Maria Teresa. Ngem, apay adi kamot nagbalin akulas. Saan ka di ano makakita kay tinapintas kat kumapsot ka? Ken nagbalin ka na, Nicolas. Wen apong, ngam na adal kon, no kasanok a kontrolan ti bagik. Ay! Nakontrol ko ti bagik, apong. Isu asa anak aking mapsot idinakitak ni Maria Teresa. Nasaya at ano amo makontrolan apok. Iti kasta. Napigsa kalata lumaban no bilang. Wen apong, Na, nakadanon tan dito'y highway. Aguray tan iti pagluganan ta. wen apong. May mayad day taglugan ta. Ngam ti agpaitulod ta iti alipugpog. Iti kasta, makatulong talatta kadag iti masalaw ta at tao. No adag kasapulan iti tulong ta. Wan, apok. Adan sumungad a jeep. Ay, ingag pa iso. Ay, para! Ha? Aglugan kami! Para! Bitan gagayem, tinagdibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw, iti pannakigasang-gasat ti mortalahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog!
Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong